haram tan isitti argamna. Biiroo waajjira galiiwwanii. Biiroon isaa akka Awurooppaa standaardiitti bareechinee tolfamtee bal'attee ከወር በፊት እንዳልነበረምና በጣም አምሮበታል። ደሽኑ አሪፍ ነው። ሱብሂዩ ወሸረፍቴን daawwattoota keenya har'aan tan isitti argamna. Biiroo waajjira galiiwwanii. Biiroo waajjira galiiwwanii keessatti argamna jechuudha. Biiroo waajjira galiiwwanii kana dura akkana turre hedduu akka abbaabii ture. Amma immoo bifa bareedaa akkana tolchanii bareechanii akkuma harkaa jirtu tajaajila bareedaa siistama bareedaadhaan fannaa jiran jechuudha. Qilleensa bareedaa fudhachaa. Qilleensa bareedaa biyyuu bareedaa fudhachaa. Bishaan fa'aa daawwachaa. Faawunteena bareedaa daawwachaa godhu jechuudha. So namootaan takka takka dhaabbiseeti duraan akkam ture amma immoo akkamii jennee gaaffii takka takka gaafachuu deemna jechuudha. Amma nu sagantaa keenya hojii suura siin kenna gamanuma warreen gibira kafaltan yeroodhaan akka gibira kafaltan maaliif adaba qaba. Adaba kana osoo siin tundufne qotaati adabbii keessan osoo siin tundufne qotaati kafalaa siin kenna jechuudha. Biiroon galiiwwanii itti akka bareeddee jirti gamana agarsiisi kaameraa gamana agarsiisne gamanan sakkuma harkaa jirtan gamanan bareeddee jirti gamanan sakkuma harkaa jirtan itti akka bareeddee jirti hawaasni keenyas irraa gammadee jira. Hedduu gammadanii bifa bareedaadhaan gibira isaanii kafaluu danda'u jechuudha. Yookiin galii isaanii kafaluu danda'u jechuudha. Galiin baay'isawee misoomaaf hedduu akka bareedaadha. Galii isaan galchan kun amma fakkeenyaaf ispaaltii adda addaa tolfama, hospitaala adda addaa ijaarama, haraa babbareedaa tolfama jechuudha. Saniifuu isinis dhuftanii akka yeroodhaan firraa kafaltan isin jenna. Faayidaan inni qabu. Faayidaa guddaa qaba. Kooriidar limaatiilee jaamee wanni amma ijaaramaa jiru kun galii uummata irraa gahu. Hospitaalee manni karaatii adda addaa kun. Karaan jaaruu. Okay. Ana hunda galiiwwan irraa gala jechuudha. Kanaafuu gizeedhaan dhuftanii gibira akka asitti galii gibira dhuftanii kafaltan isin jenna. Maaliif yoo jette akka dhalaa fi adabbii garaagaraa jala akka hin seenneef dhuftanii gibira keessan yeroodhaan kafaluu qabdan isin jaa dijeeduusis. Saniifuu nama takka takka deddeemee interview godha. Amma numa sagantaa keenya natti turaa isin jenna gama isaatiin nuyi. Deema. ሰላም እንደምን አላችሁ? ስሜ አቤል ይባላለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ገቢዎች ቢሮ ነው። በጣም እንደምታዩት እኔ ከወር በፊት እንዳልነበረምና በጣም አምሮበታል። ደሽኑ አሪፍ ነው። እዚህ ለስከፍ በጣም ትምሽት ነው የከፈኩትና እናንተ መጣችሁ ክፈሉ። በጣም አሪፍ ነው፣ ያምራል። እናመሰግናለን። ይመቃስ የሰላም ሊሻን ጃማ ቢሮ ገሊወኒ ራይ ቢፈ ሐለ በሬጅና ሲናማ ቢሮን ዱራን ጠባቢ ቱርቴ አማን ተነሞ ቢሮን ከኛ በበለቴ ቢፈ ሐራያት ይሩመተ ከኛ ተጃጅሉ ጅራ سنيفو خوتاتي جزين جبرة خيسان كفلا. مقعيقو عبد الغني إبراهيم ريالة وحن كميدا هاي شقالها حفيز كاسمام دربة قيبتيسا داخلية وحن كميدا هاي قيبتا كنرانسيا بقيتيسا سيدي أول سيك الدول حفيز كينا وحلو مسلمي ديوها بين بلارن حقا farsamada qaybta networkiga oo aad iyo aad loo dayactiray loo sameeyay waa sidii awal way ka duwan tahay waxa la sameeyay system in waqf walbo oo cashuur bixiyo waqtigiisu ku yimid in 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo gudahooda loogu adeego wana wax aad aan u sugeynay networkuna sidii ka wanaagsan ayaa loo hagaajiyay waxyaalo badan oo rajaynay ayuu maamulku xafiiska uu sameeyay kulli wada arkaysan in cashuur bixiyaashu war awal saf bay gali jireen safkii faraha badnaa ay gali jireen iyo soo laabadkii faraha badnaa ay sameyn jireen wixii uu dhamaaday waxa sameeyay dib u habeyntan balaan maamulka xafiiska iyo maamulka sare xafiiska maayarka oo dhexda u xidhay sidii ay cashuur bixiyaasha u raali gelin lahaayeen mar walba cashuur bixiyo waa sharafteena biiroo gebiyochidha tadradawada duran mana tikishora kofinama wale dumate tiko darru ture amma biiroon ballatee akka Awurooppaa taate hundinuu ballatee waan dhufeecha namu dhufanii gibira isaa yeroodhaan akka kafalatan biiroonis akka Awurooppaa standaardiitti bareechinee tolfamtee ballatee AC waan hundinuu bareechinee akka baranee zamanawitti tolchinee waan jiru jecha
نمواكل في قبرص كفلو يا مستر سنادي ስሜ መብራት ታደሰ ይባላል የድሬዳዋ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን ሰራተኛ ነኝ እንግዲህ ጽፈት ቤታችን ቀደም ሲል ከነበረው በተሻለ መልኩ በአዲስ መልክ እድሳት አድርጎ ለደንበኞቹ ምቹ ማራኪ እና የተሻለ እንዲሆን አድርጎ ተሰርቷል እናንተንም ለማስተናገድ ዝግጅታችንን ጨርሰን በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን ስለሆነም ግብር ከፋዮቻችን ግብራችሁን በጊዜ መታችሁ ሳትንገላቱ ሳትቀጡ መታችሁ ግብራችሁን እንድትከፍሉ እንጠይቃለን እኛ ዝግጅታችንን አጠናቀናል ለእናንተ ማራኪና ምቹ ሆነን እየጠበቅናችሁ ነው እንግዲህ መታችሁ እንድትስተናገዱ እንጠይቃለን እናመሰግናለን ወረግቢራ ወኸበሉ ሲበቹ ጅራ kanaafuu gibirriinis gaa guddina biyyaatiif tumsa gaarii qaba jireenya jijjiiruudhaafis haalaan barbaachisaadha maamiltoonni keenya gizeedhaan dhuftanii gibira waqtiidhaan akka kafaltanii guddina biyyaa keessa hirmaannaa keessan akka cimsitanii isinii jaa galatooma ያው አሁን ያለው የሥራ ቦታችን ከበፊቱ በጣም በተሻለና እጅግ ባማረ ሁኔታ እየሰራን ነው እኛም በጣም ደስ ብሎናል እና መስሪያ ቤታችንም መንግስትም ማመስገን እንፈልጋለን እጅግ በጣም ጥሩ ነው ተገልጋዮቹም እጅግ በጣም ረክተዋል እና አሪፍ ነው በጣም እሺ ስሜ ጽጌ ለገሰ ባላለው የእዳ ክትትል ኬስ ቲም ነኝ ያው እንግዲህ አሁን እንደምታዩት የወሩ መጨረሻ ቀናቶች ናቸው አንድ የተለመደ ችግር አለ ያው ከስተመሮች ሁሉ የሚመጡት በወሩ መጨረሻ በመሆኑ የስራውን መጨናነቅ ይፈጥራል በመጀመሪያ ግን ማለት የምፈልገው ቢሮአችን እንደ አዲስ በመጀመሪያ ሰራተኛዎችን ሪፎርም አድርጎ የተሻለ ስራዎችን ለመስራት በእያንዳንዱ መደቦች ላይ ሪፎርም ተደርጓል በቀጣይ ደግሞ የተቋማዊ ሪፎርም አድርጓል ተቋማችንም እንደዚህ እንደምታዩት እጅግ ውብና ማራኪ ነው ይሄም በመሆኑ ደግሞ እንደ አጠቃላይ ግብር ከፋዮቻችን ምቹ በሆነ ኤሪያ ላይ እናንተን ለማስተናገድ ነው በመሆኑ ግብር ከፋዮች ግብራችሁን በወቅቱ እንድትከፍሉ ይያልኩኝ አዲሱን አዋጅ 1395 2017 አንድ አራተኛ ያልከፈላችሁ ሁለተኛውን ኳርተር በመጀመራችን የመጀመሪያውንም ያልከፈላችሁ እንዲሁም የመጀመሪያውን ከፍላችሁ ደግሞ ሁለተኛውን ያልከፈላችሁ ሁለተኛ ኳርተር የተጠናቀቀ ስለሆነ አዋጁ በሰጣችሁ ጊዜ ገደብ ያለ ቅጣትና ያለ ወለድ እንድትስተናገዱ ይያልኩኝ እናንተን ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ቢሮዎቻችንም እጅግ ውብና ማራኪ ሆኗል መታችሁ በጊዜ ግብራችሁን በመክፈል ላላስፈላጊ ወጪና ለመጨናነቅ እንዲሁም ለስርቆት እንዳትዳረጉ ይያለን ይሄንን ማለት እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ